Hello loi la pai te ho tu ni nang video khat an sim ken hi tin tu ni video sim tiu chu Pm-Kisan matlo ho land seeding x ma ngam ho le Aadhar card download dan Aadhar card le mobile number killing lo iti het ham ti video cham cha khan sim ken hi tin ama sapinin hi chi channel a ringa ken video kan sim ho hi avihon a het te jing le azil do te ndring wa akiti thepena ka sim hi chu video hi pata na bet wa le a bol moding am pon phone khana na bet wa phone khana na bol wa le bol moding hi pon hi chu hi lo yang le minimize sa bola vjia au ji ding he tai bola ang le chun ima het moding ang chu om di pon ga vji ding hi ta chu step by step mai cha le chun a hi moding jang chu om di pon ji chun no na bor phan la le te in bor ten bor benang athu bo nga ya bor peling go lowin a video to thu tin ton bol lew han I buina diu ponte Koitabang a het him lo Pm-Kisan apply bor dan Aadhar bank seeding mapping bor dan ho chu video ang kana sim so dan hi chu ho chu description ahin link a ko in description a ko na hin na na a link a ko na chu ban nei chana ba theu hitai tun tu ni sei diu chu sei pan tau hite ama sapin hi chen ringa hin chroma lut ken hitin Aadhar card iti download dam Aadhar card le mobile number killing hinam ti ana sei hitin chroma nul phala tla ya hi sor time a hi hor ke din tin chi udai.gov.in ti amin tla ya hi UIDA udai tla hi lut di hintin tla no lut phala udai ke tim ken tla no lut ke di hintin la hi English select kenatin welcome tla hung lut dotan tla hi ka velo chun update Aadhar get Aadhar sabin tla hi get Aadhar lai lut di hintin get Aadhar lai no velo chun book on appointment check Aadhar status download Aadhar man lai download Aadhar lai lut di hintin Koitabang Aadhar ke kap Aadhar hung do nai lo ho chun enrollment idea hi ga lo na enrollment number la ko na chu tla hi a number digit somli to me ding tla hi ke kap ni kho EID time hi le ke kap phar ho chu lekha hung ke saro na chu umin tin cha chu mi a tla ko na hi ke inter captcha bola send OTP hi mobile killing a chu ni tin na me lu din tin to la hi Aadhar nei hoding in ga vele han Aadhar intel Aadhar number ke chi in Aadhar nei so horing in cha bai the sing in chi la hi intel Aadhar number la he na download ding pin Aadhar chana me ri hin tin hitla ya hi lu na download reporting le mobile number killing lo ho yang chu ke the hin tin ai ni pin number la killing ham ti wa chu a ke di pon OTP ko na the hin tin line Aadhar hin me lu tring heta haung ki ta ro le hi cho hi mobile number to killing lo hi cho hi Aadhar update te ngai ri ho hin tin heta haung ki ta ro le cho hi mobile number to killing hin tin hi chu na killing na phone na to OTP hun ding hi chu OTP chu lai enter OTP ki ta hi me lu hin tin ai hin chi mobile number killing jong le nang number la nei lawa le OTP chu hun ki that jang le Aadhar card ka ho hi lo la CSC ho comma update ka board na ka board hin tin to an tra hin download de phara do you want mass Aadhar hi chi tham lo ri hin tin OTP hun chu na me lu na send na boarding ale congratulations your Aadhar card has been successfully download hi tai ham ma le chun download ai te password nga yin tin hi chi password chu namin masa digit li to na pin kum hi chu na me ri hin tin example nang bang na dal la chu thanglen mang hi le thang to na pin ko chun 2000 hi le 2000 THANG 2000 ti chu na me chu password hi jing ni chu Aadhar card killing hen na le hen na lo le
Aadhar card download dan hin tin tun Pm-Kisan land seeding problem chu ana sai tau tuna banin land seeding problem chu ana veket tau hite hichi a process a ha thimin zong lai a hi thei dan dan a chi border hin tin Koitabang a try nom ho chun chi video he phata ten lung lui ten na via vin lang namo ba rot wa lan namat do thei do diu hi ji chun or tai na via hitin or tai na sei hite hitin ning in chun Chrome ahin lut ke no hitin Chrome an no pha le search an tai ma hi PG portal PG portal hi me ri hintin PG portal na me jo phale CP gram hichiun ke din chla hi click ke din tin hichi me jo phale ga velo chun chla hin about CP gram kitim min chla ni nga hin ga velo chun sign in kitiam min chla sign in hi ga me le han hichi Koitabang abong nai lo ho chun username password security joy here nai lo diu hi ji chun click here to sign up kitim chlai lu di hintin lai me di hintin hitrai na me zo phan le fill ma with star are mandatory so hi fill up te ri hung hintin sub locality HSDO hung hintin country Indian state select to state hi sei ma bong win ku kilen ki dei jang le ku kilen am nai lo ja chu Manipur hi me de hintin district Churachandpur pin code Koitabang ting no pal lang ham kang pok balam hi jang le nang ma pin code chana me de hintin 795128 mobile number chang hi mobile number nang ma mobile number to na me ri hintin na me opar se submit email na pi na chu link an ta du tla chu ga lu la hi PG portal user registration hum tan tla hi please click blue lai ho hi ga me le han get OTP ma OTP send successful tla hi no phone number la to OTP hum tin tin tla hi na me lu din tin tla ta hi nang man na ke sim de tan tin tu na ke stri kha jo pha le register success hom na me ja phara tu in ga kai su ga tor to le han register login ke tiamin register login alut ke din tin tun tla hin na username to na password ho to na killing de te password na ki sim to patian ke mer chi in la edit na me lu din tin login I agree click ke din tin submit Koitabang hi chi laptop ai lo desktop nei ho chun mobile sang chen lai hin bo lo chen na wa zon tin he chalai pan hin sign up jong support he hin tin abana lot public anja submit ni bolo chu ga vele han abana chiam thelo ja chu lai kan lo in hin tin tu in chen nu yang hi ga vele han more ministry department state ke tin chalai lu di hin he chalai na lu pha le ga vele chun ga kai le han agricultural and farmer welfare amin hitai lu din tin agricultural and farmer welfare hitai na lu phal hin ministry department amin hiti ministry department nu hin chila hi select ga bol le han la hin plant protection amin hitla hi Pm-Kisan relate issue hitai lu din tin hitana lu jo phala hin select next level category ketikinin tla hi non receive of Pm-Kisan installment hitai lut ke din tin hitai na lu jo phala nui la hin ga vele chen text of grievance remark
maximum 200 character allowed in description 200 character word at ya chu chla hi ap type dham ti chu hen bat socket leng han I have not received this Koitabang complaint born chum ite apana na mula ham iti chan ham ti chu chla hin je hintin name phone number Aadhar number fill up thei tu na fill up kit hintin helai reference number reference date akitin chla hi dar hajing kinin lang chla ya hi anuya personal and communication detail name country gender cho hin na fill up so chu avela hang kita do hintin na me jo tingla submit na body hitai anjon ga nung wat ke lew han thu chang ki na nu ya document submit kitin lai chu submit ding na ne lo chu dar hajing in lang next boarding in na next na bodo phala che ho hing do din hichi submit na board ke hitai hichil pm nang man na Pm-Kisan na kiche nga land seeding no am zo si chun hitai na bor ba le na module hitan te tu nya i video sim thiu chu hitan chu hitan te